The smile on my face doesn't mean that my life is perfect. It just means I appreciate what I have and what God blessed me with. I am truly happy for you guys. I appreciate. I am truly happy. Thank you very much. Thank you for these 200 subscribers. I'm truly good. Thank you. Vraiment on Njaaraama on beltanama no feewi. Dans un mois en keeɓi 200 abonnés wona ko weeɓi, vraiment wona ko weeɓi, par ce que aɗa yejjoɗi ɓe duuɓi taw keɓani hay 4 5 quelque chose comme ça. Mais mi weltima, on Njaaraama vraiment. Kadi on mbi kam courage, on mbaɗi kam encouragé. Pourquoi pas ɗo e 1 an 200 000 ou 1 million subscribers, pourquoi pas, c'est possible. eɗen mbawi ɗum, Allah ne wawi ɗum, inchallah en ñaaги Allah yo Allah waɗan ɗum. On Njaaraama no feewi e jeɓgol bandiraɓe. Oɗon jejjite wadde partager, abonné, aimé. So wonko jiɗɗa namdade waɗ commentaire. Yo en jiyodir ñanonde. Bye.